بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن Bu vakıda o basma kurulan vakıdası antol bütün Müslüman dünyası için, Tatar Müslümanlar için, Müslüman Tatarlar için hiç bir vakıda bizim halkımızın bütün tarihi şuradan türü Kur'an bilen, Kur'an ayetleri bilen, Kur'an'daki izge talimatlar bilen beylen çıkan. يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني بإسلامي وإيماني 2007 yıl başındağı yığılışta biz cemaatçilikке müracaat bileşik tutatlarsa basma Kur'an basılının 220 yıllığına qarata Kur'an yılı deyip ilan etirgədi. Ula hattaydı biz elde yeterli gitti. Biz anlata bilməkən, biz söylərdə anlata biləməkənlər. 5 yıldan son bu bizning rayon imamlarına, bizning abistaylarımızga bir getirendirgiç vakıgaydı. Biz 5 yıl küttük deyip bulaydı. Bir büten bir halat olsa 225 yıl kilgen şuşunday bütün Rossiya halklarında en birinci basıp, en birinci harifini bu bitinde icat etken halk bular. Şolay bitinde. Şu icatının kaderini saklap, mene Ermenler üzerinin alfabetini nişik saklagan şekilde biz indi alfabetini yoğalttık üzebizden. Nu bit mene şu Kur'an basması bizden bitinde bu dünya kulamına kırtken Tatar halkının gülüşü deyip kabul eterge bular. Biz şuna bugün nişikler bir taraf qarıyız. يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن Mene biz bu Kur'an yılı ilan etip Tatarlarının bizning izgi kitabımızda Kur'an'ı öğrenüde kırkken rolünü ko'rsata olsa, şundan da Tatarlar bitinde en birinchilerden bulup bütün dünyada ne var yolla hazırlık etti. Bütün dünyada ana bastırıp çıkarıp indi basma kitap bulara bütün dünyaya taratkanlar. Ne min bu vakıga oturuşa hazırlanganda internette Yefim Rezvan degan, o indi Kur'an boyunca zor hizmetler yazgan, Peterburg alimi, doktorluk dissertatsiyasi historikadan bağışlanan idi. O bu haqda yazı. Hem o bik meşhur Fransız vastokoved indi, şarkiyat bilimi, Roje Blaşar degan bir galimga ссылка bire. Meşhur Fransız galimi bu deb yazgan. Osman İsmail tarafından işlengen şriftlar bilen basılgan Kur'an bütün dünyada Kur'an'ı bir sistemaga salunun negizi buldu deb yazar. Birden biz Tatarlarning indi o'z traditsiyalarına gana tayanıp tugul, umuman Kur'an'ın izgi kitap ekanligini anlab, buna Tatarlar için, Müslümanlar için onun birinchi chig'anoq ekanligini anlab, bu yo'nalishda zo'r ish olib borganligini ko'rsatirga tiyishmiz. Ham shunga ko'ra da endi bizning merosimizni ustan-ustangina bilganlar uchun bu da bir zo'r ular uchun da balki oshish bo'lar edi, balki ular bizning tariximizga, merosimizga durustroq qara boshlarlar edi. Mana shu ma'naviyatdan da uning ahamiyati bik muhim. بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن. Seni bangaylarım deriştiru, Allah'a şükür bulunma bitti. Şuna göre biz birbirimizle buluşup durarız, yardım ederiz.
Ondan soң бигрәк тә менә астрофизикларның һәм физикларның соңгы ачылышлары Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген аңлатып баралар. Менә шул ачылышлар шул якка. Әйтәләр ич менә фән буенча Аллаһның барлыгын юклыгын 50%, 50%, 50-50 дип үлчәләр. Хәзер инде менә соңгы ачылышлар Аллаһ Тәгаләнең соң аңлатып булмый. Безнең бу елыбыз Коръәни Кәримнең елы, тарих елы бик зур безнең халык өчен, безнең республика өчен, бөтен мөселман дөньясы өчен бик зур вакыйга. Шуңа күрә безнең Фәннәр академиясе бу эшкә алырга әзер. يحب الكون ألحى بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي eşke tutulsak elbette bu bizning mirosimizni nutida dinimizni dürüst yo'nalishda jigaruvda büyük zo'r foyda keltirdi. الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحى. Ana şu tefsirlerini jiyib bir ana turunda hem din yağından hem til yağından bir tekshiruv uzdirilsa, bu xatolarni ko'rsatuv, o'ng'ishlarni ko'rsatuv kerak ish ishlaganidan endi bir qayta ovozi bo'lar atish. Chunki ko'pchilik Qotar xalqining madrasa bitirgan, undan g'arabni originalda o'qigan, Qur'onni tafsir bek ko'p kerak ham shulayda. Birinchi martaba tarjima chiqdi, uzilgan yil. Tarjima, u originalga yaqin tarjima, u Musaviy Jarullaning foto ko'chirmasi 1912-yilda tarjima etilgan. Bu yil 1912-yil. 100 yillig'ini o'tkazishga kerak bu bir. Ondan so'ng Muhammad Amin zamonida tafsir chiqqan bek. Muzeyda saqlanadi, yolg'ishmasam. 1500 falanchi yil. Ya'ni ona 400 yil. Birinchi tatarcha tafsir qo'l yozmada bo'lsin. Ona 400 yil. Endi to'g'rilmasa 800 yil. Endi onun 800 yillig'ini o'tkazib bo'ladi. Yoki qolganini tug'an kunini yoki Yusuf Razilxonning yozuv tarixini qo'llaydi. وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني